uwo mugani tworyama je no mu kigo wanje mu mujyi wanje apa wese nakuvuze okay basi ufise ifyego rimwe. Hello people, hello guys, muraho murameze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe, Imana ntizigera na rimwe inanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi N257, ndashimira umuntu wese akurikirana urubuga rwa Senga Media TV, yumve ko rwagaciro kuri twebwe kubagira n'umugisha, turashima kuba muhari, turashima kuba dukurikirana umunsi ku wundi. So guys, uno munsi nabazaniye umuntu sinavuga ngo ni mushasha, beshi muramuzi, ni madame wa Sami Mr. Sami, Mr. Pompompo. Okay, yitwa Fifi Mili. Mili ndakura mukije. Ni sawa ndakura mukije Aloyizi, nawe sawa? Je ni sawa meze neza. Okay, nanje ni bon. Amakuru y'imisi. Ni sawa? Sama meze neza. Arashe meze neza kubera. Ameze bon. Ubakiye ku nkovu. Uti? Ubakiye ku nkovu. Beriki? Kubera ko nabonye menga harana nabonye menga samarageramiye abakobwa araguca inyuma cyane. Ubikuye kuki none? None ndabeshi sibyo? Ubikuye kuki? Kubera ko ndabizi byamenyekanye ko sama guca inyuma cyane. Bon, so I think ko bikura vuga kuri Blind Love. C'est normal bijya nibibaho ibintu bibaho kandi byamaho. Imbere ya byose banza tubwire story, wanza tubwire story yayo. Story y'ijya film. So festival banza ni présenter neza. Nitwa Irabaruta Fidelité, ibyo zina ababyeyi banyise. Bivanye n'akazi nagiye nkora. Naraciye mu bintu byinshi bitandukanye, narabaye mu YouTuber nka wewe nyene, naciye ku nyamakuru byinshi, naciye muri Rise Active, naciye muri STV n'andi ma TV agenda atandukanye. Nakinye filme muri team Mr. Sami Official no mu bindi biraka bitandukanye. Nayigeze kuja mu clip kera mugabo narabihevye kera. Yego. Benshi banzi kuzina rya Mili Fifi. Mili. Niko yavuze ndakina filme. Yego. Nivyo mpagaze ko cyane. Nkandi umunyeshuri kandi niga muri university. So filme Blind Love ni story yabayeho. Yabaye ku mugenzi wawe cyangwa yabaye kuri wowe? Ariko ni true story. Okay. Ni true story. Donc ni inkuru yabayeho, ni inkuru. Yego. Ni yabaye kugira ngo bari babana. Ariko ni inkuru y'umukobwa n'umuhungu bigeze kuba bakundanye. Bamaze kuba bakundanye, umukobwa yarakunda cyane umuhungu. Amaze kuba bakunda cyane umuhungu. Umuhungu ati no kumenga ntibihagije, azaramucamo n'abagenzi be sometime. N'abantu umukobwa ashobora kubaza. Ndavyiyumvira cyane mugati ko ariko none iyi song no ikreya ikaba film. Yego. Kuko nayo bisi ndoto zuko umunsi munza kina film yanje bwite. Bon. Et finalement Imana kiramfasha. Yego. Cyane tangiyo ide film kirandiko ari yitwa Blind Love. Blind Love so wayanditse? Nje nayanditse. Okay. Kubera iki muri Blind Love gukoresha Mr. Sami? Mr. Sami se mama yami cyane. Abenshi bazi ko tugeze no gukundana, cyangwa bazi ko dukundanye. Ariko Mr. Sami tuzinanye imyaka nkeka 5 iri nyuma yaharenze. Sami azimiri atari miliyoni umunsi. Sami nzimira umunyeshuri nk'ifisi gipara ndumwana. Yego. Je ndisama ataravyibu. Bon ndamudisama yantuka kera cyane. Okay. Rero nakinye muri timu yiwe, naramwubaha cyane ko namufana wiwe. Nakuze nkunda gukurikirana amafilm. Cyangwa ndumufana, maze ko umufana niga muri seconde. Cyanda muri group iraho sanga Sami ariko arashaka abantu baza kumukinya muri filme yiwe. Yego. Cyanda wandikiye inbox ati ndashaka nzoza gukina. Cyanda tangwa gukina comedy, antuka nshibigeze kwibona yari comedy kigeze kuba trend gatonya ku ma Facebook kuki. Turamenyana uko benshi barabaho dusohokana, mugaruko twosohokana naco bitwaye. Nta ngorane kandi muraberanye. Thank you.
muraberanye abantu benshi baba biyumvira nyine ko musohokana hari ukuntu mwakingana fo niyo muri murakina na filime harimo akantu nyine abantu biraboneka yuko umenga murahuza cyane niyo mpamvu benshi baza yuko mukundana Bwantu karwo twakundana cyo bitwaye n'umuhungu n'umukobwa normal urumva abo bana na Sami akakwera umugabo kubana na Sami akambera umugabo kwiki tobana oya ndakubajije ati umva wo bana nawe bisanzwe Sami rero kuba atarabigusaba reka aradekora utarabisaba no ari mu bintu by'ubuzima urazi ko ukubaka ubusukina makokosha ikiro cy'umutegeze kuri simye mutari 7000 azara umugore muri ubukene rega ibintu ntibizigira bisubira inyuma ahubwo niyabitevye azogera hasanga ikiro kigwa 20000 bon tukareba ariko arabitegura nubwo tubitegura na jewe mugabo c'est normal. Okay, Fifi ndashaka tugaruke kuri Blind in Love. Dutera inkuru kuri Blind in Love. Udutere story yayo kubatarayiraba kugira ngo bace baronka naho bahera bagende kwiraba bumve story yayo hama bace bagenda kwiraba. So nkuko nabivuze Blind Love. Jena inashitse kwita amour et aveugle. Urukundo n'uruhumi. Yego. Kuko nico cyambangukira ku bank kumviriza ariko abarundi tumenyereye amafilme menshi atari mu kirundi ibiri mu congereza afite tumenyereye only. Yego. Sino je wani ndayita amour et aveugle. Donc urukundo n'uruhumi. Nkuko nabivuze amour aveugle. Donc Blind Love. Ya cinema yanje. Inkuru yabayeho true story. Nshaka rero utubwire utwinjirire muri yo indano dutera inkuru muri bike y'umubiri mu buyigize utubwire wabuzi ko nimba nakinye naho history wanje nimba nakinye naho history wanje nta kibazo abantu barakeneye kumenya history yawe. So just ida film nkuko nabivuze true story reka ndabyishireko narigeze kundana n'umwana w'umuhungu maze kundana n'umwana w'umuhungu yazira kundana n'andi bagenzi biwanje ariko kubera namukunda nubwo ukambwira ati ujya mu ngara bucamo azira paneme ko ndamukunda ufite iyo ukunda umuntu ubona donc aya maso twe dufise wewe si uwa wibere uri mu yindi zitandukanye cyane isi tuba turimo twebwe so mucyo genari mpumyi y'urukundo ariko friend of umutima ntabwo ari buraruha tazanta ndarankundi ariko ibyo kure nkundi tubyihoze ariko abenshi urukundo rwatugize impumyi nabyo byaramushikiye cyangwa kamera muri kabyara mushikiye ndabeshe cameraman bimaze gushikira cameraman ufite arigiye bishika ukaja muri relation n'umuntu ukamukunda nubwo abagucamwe ntuvyiteho kubera iki wose uburi donc buri impumyi y'urukundo yego ariko umaze guhumuka ucanze vraiment nari impumyi y'urukundo rero bijya byabaye ntabwo ari resi gusa but ni true story ndasubiye muri true story mu byabaye. Okay, ino filime yagutwaye buryo bungana gute wigiye kubugarura gute urugendo rwa filime utanguye no munsi gukora kuri channel yawe urutegura gute nko mu myaka 2 iri imbere? Bon festival ntabwo nasojya filime ngo ndateze inyungu kuri YouTube oya filime gukina filime cyane amareresi bon ufite filime ni ibintu biza mu muntu ukavyumva ibintu byo urakora je bwa mbere ngitangura gukora ibi by'YouTuber I think benshi banzi ku bintu by'ubuhost yego ivyo natangiye ndabikora nko kwimenyereza ufite narabikunda kandi natangiye ntakora amafaranga kubera iki donc narabikunda rero umaze gukunda ikintu hari igihe donc ibyo kugikunda ufite wagikunze wacize wakimenye gacha kikubera nk'akazi wacuzaronka amafaranga bivanye na ya mpano wisanzemo. Rero filme ndakunda gukina filme iyo filme nta buryo bwinshi cyane ntwaye pe nta n'ikirenga nta n'amafaranga menshi yantwaye bivanye n'iki umuntu yayikoze director wayifilmye n'uwayeditinze Mr. Mablu Imana igeze geca naho uri hose naramuhaye ide ndambwira ndafise ide yo kuna film acambwira wow felicitation kandi namaze igihe kinini cyane hafi nka wimwa narahevye mu bya social media arambwira ati ni ide nziza kora courage arambwira nzo gusupportinga so
abakinnyi bya filime bose uko mwababonye guhera kuri director Imana Mweza cyane Mr. Mavlu Mr. Sami nukuri sirumva uko ndagushimira ariko mvuga ko ndagukunda kandi cyane umutima wanje gushimira gose umugisha kuri benshi no kubakumenye ati nta muntu Sami yafashe ukuboko yogenda amwidogera Sami n'umwana mwiza cyane sindavuze ngo ni kubera ngo urumva ngo ujya filme ngo ari nisaidia yafashe ikiniki no Sami n'umwana mwiza nabikore jeje nyene yamaye kure n'andi bantu Sami n'umuntu akunda gufasha cyane imana nyinshi so ujya muhungu yakinye officer dread bya Humble Man bya n'umuririmbyi nanyi niba nimwezagire cyane sizakora nk'anda muhemba hariho witwa Jedidja wita Anita kinye muri kure neza those ofite those zabaye support ntabyo hanini bwinshi bwankosoma okay rero mvuga hafi y'abantu bose bakinye muri filime nta muntu numwe yigeze abwira ati je uzompembaya ahubwo navuga ko babaye nko kumfasha baramfashije okay inyuma y'ino filime twitega iki utegura gukora iki waje muri uwo mugabo atangwe cyano yawe hari abantu bariko baragukurikirana ku bwishi baba bakeneye kuzoguma kandi babona ibikorwa byawe ntuzohava ukora no filime hama basubira kandi bakubura so nkuko nabivuze ikintu cyose sinakoze filime ngo ni kubera ndayitezemo amafaranga nakoze filime kubera ndabikunda hapo yo kubikunda dufise amasore menshi cyane twokina ariko tubuziki uburyo na support sinoronka support par exemple matinicara ndayemereye nzoguma nkora ariko kumwe n'Imana nkuko nabivuze ndi umunyeshuri ndiga niga mu ijoro ufite bisiriye byanje nguma nkora nuruka kwibujumbura udakoze urabitsa akuri nufungura udakoze nufungura rero sinavuga ngo urumva ngo ujya filime ngo yasohotse cyangwa se ngo nsubahinde filime ahubwo nzoza ndashaka n'ama vlog abantu mwa muri mu bihugu bitandukanye mukunda gutembera nzoza ndashaka ama vlog y'ahantu hagenda hatandukanye ndi nko mu kindi gihugu mpostinga ibintu nk'ibyo byose na film kandi cyaje ndafise amakuru yuko ukunda gusohoka igihugu ndekubwira singomana muvuge gusa ayo makuru je ndafise bandi bisanzwe no gusohoka wewe nurasohoka igihugu none jewe Jesse ndasohoka igihugu ngiye mu kazi nje mbangiye mu kazi nino baganda konsentingi Jesse ndagisohoka ngiye mu kazi uvuze ngo gusohoka gutembera wow ahubwo n'umuboss twaduha ku kamera ndabeje n'umuntu andodeshe je nonyene yari kure ahubwo n'umuboss biziranotse ahubwo tubwire ibihugu maze kugendamo warugiye mu akazi kagute nibihe bintu wakoreye hanze y'igihugu je nababwiye je nkora ibintu byiwanje ndi umunyeshuri niga ijoro kubera ikora mbafise ndiko ndahangayikamo iyi kanzu nambaye sinzi ko muyibona ni dira nambaye dira ndazidandaza ndasiga makeup aho kusana akazi nkora rero ngiye par exemple ngiye nko muri Tanzania mba ngiye kuzana izi impuzu ngiye kuzana basi mu commande menshi y'amadira nza kuzizana impuzu z'abahungu opete ni wetu okay baze bagushorera abatipe bakunda kwambara bakabegwa ugiye ukunda muri Tanzania cyane hari abakinyi ba filime bo kubwo bwo hejuru nuhe mukinyi wa filime muri Tanzania maze guhura nawe mukaganira muri Tanzania sha muri Tanzania anashima si no one none kuri umukinyi wa filime kandi muri Tanzania bakaba bari ku rwego rwo hejuru gato gusumba twebwe ni gute utaganira nabo kugira ngo muze mukorane nawe utere imbere cyane twubone wakoranye nabo urazi ko nawe utangure muri filime nawe nyine batarashika kuri rwo rwo kuganira nabo abatangura bwa mbere hari abatararonka opportunity so nkuko nabivuze je kenshi ngiye hano nakunda banga miliyari mu Rwanda ariki mba ndi mu kazi simba ufite filime sindayirimo ngurumva ngo ntikiza amafaranga kuri YouTube je nkora ibintu ufite bigenda bitandukanye sanzwe ndi n'umurimyi uzomukira kandi akurimi yakubesha abantu wa mukoko no sikubesha ni cyaho uzomana ndakurimi urime wewe ubishoboye yewe urashira kwa wibeshe breve wapi nani kubera ko kurima ndabizi neza ntabyo ushobora uribeshye bon peut-être no kushaka kuvyibaza ariko kurima bigenda
bigenda bitandukanye. Ariko je ndarima ego. Wavukiye ruguru canke wavukiye Bujumbura? Navukiye ruguru Rutana. Rutana. Kandi apana kuri centre. Oya mu musozi. Wari makera rero? Wari makera? Apana kera n'ubu ndarima. Okay, Mimi, uno munsi ni kihe kintu uraba kwino si turiko kikagutangaza cyane? Ubuntu bw'Imana. Nibwo bugutangaje? Buratangaje. Gute? Bon. Ububona gute? Antuko nawe urabizi ko butangaje. Idusobanuriye. Ubuntu bw'Imana uko bumeze kandi nawe uri umuntu en plus Imana yaremye. Ndi umuntu ariko sinizera ko tubona cyo kimwe. So for example wowe ko warumeze muri 2020 nuko umeze n'ubu. Shira kuba narasubiye inyuma. Warasubiye inyuma. N'ubwenge buke bwawe rero. Gute? Kubera wowe ufite nimba warasubiye inyuma. Abandi bakora kugira batera imbere wowe wasubiye inyuma gute? None ushaka unyumvishe yuko abantu bose batera baje imbere atovyanka bagasubira hasi? No, bon, sinatse ko tabasubira hasi bariho. Par exemple nka jewe uko nangana umwaka wose ko ngana ubu naronze. Ne umva hari ubwenge buke wewe wasizemo? No, mugakondo nanze ndabishaka. Ndikuri hari imiti ihari ushaka gufata ibiro vyibuye cyangwa kugira wonde. Nagiye kuri regime. Okay. Uno munsi hari ibintu bikunda cyane kuba bifatira urwaruka ugasanga ntiruko urakora ibintu byo kwiteza imbere ugasanga urwaruka rwirwa mu marigara kunywa itabi kunywa inzoga ibintu nk'ibyo tu agasanga nibyo urwaruka rwishigwa ibereyemo. Ubwo urwaruka rubwira iki nk'umu artiste abantu benshi bagiye kuza baragukurikirana bakeneye yuko ubabera ikiraro bakeneye guca mu nzira wowe waciyemo bakeneye kugenda baronka inyigisho nyinshi zivuye iwawe. Ubwo rwaruka wowe rubwira iki nike kintu ukwiye kwigisha urwaruka uno munsi? So festival nta muntu mu buzima Imana yarimye atamana afise. Umwe wese afise impano igiye itandukanye nkaho afise impano ko umuhost cameraman afise impano ko nyine umukameraman. Yego. Kuko nk'ivyo ukora ntiwoja ku kamera ngo bikunda afite umwe wese afise impano Imana yamuhaye. Antuka biriho ku marigara suko baba babuze ibindi bintu bashora mu buzima ariko nubo gite bwabo. Ego bamavuga ngo Bujumbura ngo nta kazi gahari. Nta kazi gahari. Burya ujya umuntu yamarirwa kuja kurondera ikiyede kandi akazi abakaziga cyangwa abayagiye karondera. Rero nakazi nuko cyane n'ubuzima nuko utaburonde ntibukurondera. Ni kihe kintu rero ukwiye kuba wumva wo babwira ukababwira ati bagabo ni mugira ukuntu nuko muzoba? So festival isi ya kera n'isi y'ubusyo kimwe. Ubu dutera tuja kure cyane n'ibintu bitera bizimba cyane. Kera ufise igihumbi antwarasumira umuryango. Yego. Ngo kera ndibuka ko bashaka kuntuma amesa yijana kugira dushire mu isombe tuza kurarira umunsi wose tuzojya bukeye. Ariko amesa gushira mu isombe kugira ugira umuntu umwe amafaranga igihumbi. Rero bisigura ko isi yagiye. Rero amesa igihumbi ntiyo kwira mu isombe. Tuvyimba nawe. Kera inyama usanga zibonye mbari kuri 5000 ubu nyamba 35,000 nk'inyama. Rero bivuze ko nibabandanya bireruka naho ariko barajana nabo ariko barabu. So twakura amaboko mu muzu baruka tugakora umwe wese cyashoboye. Benshi bitwaza ngo nta mutafi ugasanga akirirwa mu kabari afite 1000 atabagura inkoko. Ese bapfaze kugura indobo ndo zitumba rya peti birgo batembeze za kote buzahe. Bajya mbeze ko ku munsi batanga versement 15000 par jour. 15000 10000 tugira fa 30 jours nanga amafaranga umutayumbi jana 450 000. OK, voilà. C'est comme ça. Uno munsi ugaruka gwinshi abajene benshi babona yuko gusambana umenga nta cyakirimo babona kumenga nibyo bintu bakwiye kubamwo. Kuri wewe kuri wewe ubona gute ubivuga kwiki? Bon, mana yanje le guse porte ce partage abafana basenga mede mana yanje neko abimba ni mundere mihaya ariko gusambana ngo ari mu kibazo. Benshi mvuze muri benshi bahota kibazo babona umenga nta cyakiri. Ese ukine niba natakibazo n'ibisambanye nambwe gute n'ibisambanye kuri wowe none bimeze gute? Kuri jewe none bon jewe ni jewe bajya babikora nibajya so ariko barakeneye kumenya wewe ubifata gute kuri wewe ni kihe kintu babwira abo bantu babona kumenga si cyaha
bon nk'abantu bose bakuriye mu ma eglise gusambana festival ni icyaha nuko niwe umurongo byanditse mu mbwa ni icyaha n'ababikora bikora bazikora icyaha nawe nimba babikoze ni icyaha nandira nimba babikoze ni icyaha rero antuka umwe wese ari make sure ko abikora azikora icyaha sisio ariko babona ko ari byiza babandanye umunsi zikora umusaraba wiyo n'Imana yabivuze okay Mili ngirinda tubandanye n'aka challenge kamwe ndakubwira umustar nawe ucugira ibintu bitatu muvuga ko umustar okay let's go uriteguye okay umustar wa mbere mpera ko yitwa Sabas King Sabas uramuvuga ko ibintu bitatu byaba byiza byaba bibi n'akazi kawe King Sabas festival numuvuga ubutumwa mwiza umuvuga ubutumwa mwiza cyo ncambe icya kabiri kina neza papa icya gatatu n'igirabaje bon afise like afise ubumuntu muri we yeah okay umustar agira gatatu kabiri yitwa Fanny Lavine uragira ikintu muvuga mana yanjye kwifanya ahubwo muneranye oya kwifanya nakuno bundi umustar atayifanya oya nakubajije kuri Fanny big up mama lao cya mbere kina neza cya kabiri yego yeah nigera muvuga cya gatatu mana yanjye ndakibuze cyane tukirana ni franchement Kirondera tunakibuze cya gatatu okay umusara akurikira agira gatatu yitwa Estanish wow muvuga ko ibintu bitatu aririmba neza arazi kuvuza gitara cya gatatu I like your voice ndakunda ijwi franchement okay umusara agira kane ndakubaza cyane ku bakobwa muga n'abahungu ndabakubaza yitwa Vania Ice ndamukurikirana Vania no mukurikirana no kuvugana n'ikintu kimwe uvuga kuri Vania nta n'ubuzi nta na kimwe vraiment mwambeshe nende ndamubeshe ninde mustar ukurikirana cyane mu Burundi cyane ndanakunda yego mvuge bane uwa mbere ndakunda Kidumu uwa kabiri ndakunda Big Fizzo n'umutima wanje wose uwa gatatu ndakunda MB Data gose ewe sise mu meyani watubwiye bane uwa kane nini uwa kane navuze Kidumu vishusha wanje wish you love mukali wa life okay turabandanya na challenge ndakubwira babiri uhitemwe umwe ndakubwira kuri Melanin Boy na Fernando Melanin Boy na Dramati Melanin Boy Dramati Dramati Lavash Dramati MB Data MB Data Visual Love bon ndanagutije abo compara bose nta numwe compara kuri MB Data muntu wari wundi yego ta MB Data na Big Fit MB Data mvuze ngo ukunda cyane MB Data mu gihugu cy'u Burundi bon hari impamvu ndashaka tubwire iyo mpamvu umugenzi wanje cyane apo ko umugenzi wanje yandika indirimbo zidapfa basi susi kubizi mufitanye kahise na MB Data muratinanye cyane tubwire ubugenzi bwawe na MB Data c'est mon meilleur ami tout only umugenzi wanje tu cyane bose ubugenzi bwanyu bwatanguye gute namurukira link gusa ndamuha link bon afite ndamukundira MB Data no mu avuga make festival numuririnda avuga make aciye bugufi cyane pe
ufite ni wa muntu sinzi uko nabivuga aciye bugufi cyane cyane gose cyane antuka ni mungo imbidata jewe natawe kumwumva c'était en 2018 niga muri internat use ubanza era agikurimbye ndirimbo bita Sindi Kibamba no byindi ukubaka bojazugo kinamago begi kibaju wala niyo atawatsi wow umwana umunsi mwe wamuza no muntu ariko ikintu baze kubona hari ibintu wifuza mu buto maze gukurwa ugati kumbe naramubona nukuri franchement navyurabona birabona icamiki maze yagishika very simple so rero n'umuririmbyi iciye bugufi avuga make osi yandika indirimbo zidapfa okay Miri oui akabazo kanje kakurikira tuvuye ku tuntu tudo challenge urafise umuntu ukunda turi en relation ukunda naho yabomvye uwo umuntu ukunda cyane abana kuvuga ngo umuntu cyangwa papa wanje uramukunda cyane exposa cyane umukunda cyane bose papa wawe aramutse agwaye ni ukuvuga ntibikabe ni nk'umugani ndiko navuga papa wawe aramutse agwaye nk'amafyigo ukaba wowe ukenye atamafaranga ufise kandi bisaba yuko aronka irindi ifyigo rimwe kugira ngo abeho sindaheza kuvuga ukarondera amahera uburyo bwose ukayabura ariko hakaba hari umupapa agukunda cyane w'umutama kandi agwaye mugera gaje aguye ati je naguhaye amafaranga uvuze papa wawe mugabo mere turyamane nawe gwara umugera uhitamo ko papa wawe wafa cyangwa uhitamo ko gwara umugera uhitamo ko jewe papa ndamuha ishige ryo wanje oya ni wotagitse Jesse nakubajije kuri wewe oya zize vy'umutama byinshi ako niko kabi oya tugire kimwe gusa uhitamo ko papa wawe uwo mugani tworyama je mu shige ryo wanje ni mu ryo wanje papa wese nakuvuze okay basi ufise ifyigo rimwe zibiri oya byibiri oya yo example ntibaho okay we ntori murega oya yo example ucyo ukora ni kimwe gusa uhitamo yuko papa wawe apfa cyangwa uhitamo kuryamana oya nico ukunda cyo kuryamana umugani nde etape sita wewe uhitamo ko papa wawe yitaba Imana vuga sida ho nyine unayandika yatewe ko kwegura bandika si bambo pande niyo no kuvuga wowe uhitamo kugenda kuryamana n'uwo muntu ukagwara umugera oya yobtera ko kumugera ntikarimo cokunda akumugera karimo nyine kandi nawe nyene rero ebana oya challenge tuyiwoza n'indi challenge none wewe kubera utinya umugera oya nta utinya nimba tamugera utinya vraiment warapfuye ugenda umugera je ndawutinya cyangwa suppose ko ari malaria nawe kujya bajina genda baravuga ngo Jeffrey ko kwikingira in sida kajira kuri kugwa setandeze kuri pharmacy oya umugera je ndawutinya pe kandi cyane okay iyi challenge cyane twajeje nzani yindi vuga ndakwishura mfise amafaranga 500 y'amarundi nawe ukaba ufise andi 500 y'amarundi nye kugira ndagusumba ijana wo mpanga James amafaranga 500 nawe thanks nshaka kugusumba ijana wo mpanga nshaka kugusumba ijana ngo ijana nyene umpa ijana ucangira nga tugira sisa wewe ubusigaranya nga 4 ndoba ndagusumba nga ndavyibuka ucusimde Sikuzo kirananiye prem kirananiye none bakona ndagusumba desa kugira ucusumba ijana nyene biye kirananiye prem wochuma sengan ndagukosora yivyo okay Mimi Mili gira abantu kuri filme yawe cyane cyane kubera ko nico kintu nashaka tuganire ko cyane filme yawe bayirabe kubwishi bahamagara rero kugenda kuraba filme yawe ubabwira byinshi umva bababwira bagushigikire kandi anje nditeguye kugushigikira mu buryo bwose bushoboka abakunzi ba Senga Media
festival mwakoze dutega amatwi tumaze kuvuga ibintu byinshi cyane ariko muje kuri channel yanje ni Mili Fifi officiel mushigikire ugire share banzu ugire subscribe namaze kwivuga nk'umuntu akunda gutembera siti ko n'ubu bari mu bihugu byo hanze nzobereka donc ndabereka amasite agenda atandukanye ari mu Burundi ari za ruguru antuka umuntu bari hanze ugasanga yagiye mu ntambara muri nka nantrua atazi ko kumashuha voila atazi hehe rero mushigikire ufise icubaza hajya musi donc kuri channel mutayibona ayo ariko kanimero kabaza basigaho commentaire aussi nkakwishura muzamukoze cyane ego kandi uravye filme yose ko kushitira aba commentaire sino icyo washimye icyo wagaye bikunze ukacunanyandikira ati kubera ajye commentaire ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mili apare ya Mr Sami ninde mukinyi wa filme yo yaragize ikintu gikomeye cyane yagufashije mbese yo yaranatumye ukunda filme y'u Burundi cyane mungu yitwa Thierry Titi benshi ntibamuzi baramuzi benshi abaravyiza RTNB abaraza HTV baramuzi n'umungu yakiye filme kuva kera irabura guca. Okay, Titi nike kintu yakuze kugira ngo wowe urinde ubona ko mukunda cyane urinde wisanga muri no film muri no industry ya cinema? Bon basi nakuze ndamukurikirana cyisanga nakunze filme Ndundi. Niwe muntu yatumye ukunda filme Ndundi? Ego Titi uwo mutiti nyene ariko sinzi ko ndamuzi bon ufite umufana wiyo mugani tuzinanye nimumaza kutituge tuzinanye nuvuga no waramuravye uramukunda tu ufite umufana wiyo. Okay, Mili uno munsi iyo utabukora filme wari gukora iki cyangwa iyo utabudandaza? Nka ndandaza bankori Titi mbona yarasakaze muri leta sinzi waretse kukaronka kubera ko udandaza? Waretse kukaronka kubera ko udandaza? No umuntu sisima namwandikiye pete Imana nyine yanyati wewe ja muri filme gasima kuvyo twiga avyo dukora haje nta cinema nimbari cinematographe nyanigeze ni nize informatique de geste mugande muri film kandi ko nadandaza nakomeye ko nigeze nigaje. Hari umuntu yavuze ngo Imana ni hatari ngo Imana yashobora kukureka ukiga ibintu bijanye n'ubuganga na Mr Sami yajyana n'umuganga nabari bati bose n'abaganga ati Imana yashobora kukureka ukiga ibintu by'ubuganga byose ukabiheza kandi bizi neza ko uzodaraza amayinite kuri mitaje ni ukuvuga ngo ikindi kibazo gikunze gutera abageni no munsi baba bumva yuko n'ubundi nubwo bo kwiga nta kazi bazoronka ukaca usanga nta nguvu bariko barabishiramwo ari hahandi uca usanga umunyeshuri aheza amashuri atazi kuvuga ururimi na rumwe. Ese wewe kuri wewe ibyo bintu ubifata gute kuba umuntu yiga ntaronka akazi canke yiga n'ubundi abizi ko atazoronka akazi kuri wowe biba bimeze gute kubera iki ubandanya kandi ukiga kandi twakazi zoronka? Siko mvuze oya basi bego niyo sanze uri kwabeshi niyo sanze so turapfa kwiga nyine turapfa kwiga. Wowe wiga kubera iki? Jewe ndiko ndiga niko nyo kuba nabihevye ni gutangaza so ndiga tu mugata akazi karaboneka tuguma tuyabandanya duhejeje tujera muri doctora twiga tumare muri film mufise n'amadoktora. Mili je numva no gushimiye. Merci beaucoup. Namwe ndabashimiye cyane mwakoze tugendera entretana nabatereje ariko mumbabarire abantu iwacu usanga dukora turi umukobwa ushaka gusiga abatonya batarakura Jenda gushimiye tu ibindi ntavyo nzi. Nizeye ko n'undi munsi tuzoguhamagara
tukakora ikiganiro tukaganira abantu tukabona filime yawe yakwigije amavyuzi 100. Bon, birashika cyangwa byonashika on sait jamais. Yeah. Uzontwara umunsi umwe gutembera ahantu. Hehe. Ahantu uzobagiye gutembera kure. Ega tourisme n'amafaranga wari ubizi? Nene uzoyandihe? Ndakwabwa wowe uzondiha. Wowe uzondihe? Akunzi basenga media umunsi mujana wanyu. Namutwe gutembera ndamuca ndamuriye. Nese uri mabuja? Problem. Mabuja wa hehe? Nisabiye basi. Tuzobiraba inshallah. Okay. Ndagushimira rero Mili wakoze ku mwanya wafashe. Ndashimira abakunzi basenga Media TV babandanye badukurikirana, babandanye badusupportinga mu buryo bwose bushoboka, baze no kuri channel yawe bagusupporting. Nawe urakeneye kuronka abantu benshi bagukurikirana, urakeneye ko filime yawe irabwa n'abantu benshi. Nizire yuko atabo nta twebwe. Merci beaucoup. Tubashimire cyane rero.